koja je jedna od osnovnih civilizacijskih vrednosti proizašla iz Francuske revolucije: dečija prava, ekonomska prava, ljudska prava, manjinska prava. Tačan odgovor: ljudska prava. Ideja o tome da su svi ljudi ravnopravni, jer pogrešno je reći jednaki, mada se često kaže jednak, ali to je pogrešno. Reći da su svi ljudi jednaki, to bi značilo da su svi apsolutno isti po visini, težini, obliku, kao da su napravljeni u fabrici. Znači, ideja o tome da su svi ljudi ravnopravni prvi put se javlja u Francuskoj revoluciji, i to kada je Francuska revolucionarna narodna skupština 1789. usvojila čuvenu deklaraciju o pravima čoveka i građanina. Među mnogim autorima te deklaracije posebno se ističu dvojica velikih umova, ne samo francuske, nego možda i čitave zapadne evropske misli, to su bili Voltaire i Jean-Jacques Rousseau. Ideja o tome da su svi ljudi ravnopravni, bez obzira na poreklo, bogatstvo, stepen obrazovanja, boju kože, pol i tako dalje, koja je nama danas apsolutno sastavni deo svakodnevnog života i smatramo da je oduvek postojala, nije postojala oduvek. Pojavila se, znači, tek krajem 18. veka, a ušla je, da kažem, i počela masovno da se koristi tek u 19. veku. Tako da ona predstavlja jedan od temelja današnje civilizacije, ali jedan od temelja koji je relativno skoro dodat. Znači, tačan odgovor na ovo pitanje je da je ideja o ljudskim pravima pojavila se prvi put u Francuskoj deklaraciji o pravima čoveka i građanina.